Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Айыл банк доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Баракат финанс акча алмаштыруучу жай доллар 83, рубль 1 сом 27 тыйын. Азия банкы доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Финка банк доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 83, рубль 1 сом 28 тыйын, евро 80. Дос Кредо банк доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 27 тыйын. Компаньон банкы доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Халык банкы доллар 83, рубль 1 сом 28 тыйын, евро 81. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 79, рубль 1 сом 26 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 23 тыйын. Оптима банк доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.